Adap kimi akardom kadu kawe la so YouTube channel long kilang ara do ana pas tami la pen pini nali to mafan la so video long na ki wan pi mate na than ponji la bangkela son no kidam ta hola uruna doi asunia tangka kilong le tum non kopi ki claim si uruna doi asunia tangka chepalong jiba la so puthak pini klardak mate detail salam la so video long nali tum pana than pachini ponik po jong sinali tum la so YouTube channel long nang ka humri milang pute chingon pen nali tum subscribing gola pen videos tami liking sinali tum pi ponigon tapi non patiek pen oruna doi asunia long tangka kilong le abang piatum kopia sai sinon ke claim nang jima la so process nili nang than pachini ponik po tangde non si than pola nang oruna doi asunia long la so chiklo la tangka kilong dunde abang piatum non la bang so tangka chepalong je phan copy pia process si ilitum ki claim nang jima nili angton pen non alambang nang than pachini ponik po la so video la bang ki nang litum kicheng pen kijut an la bang lang ikon la lokulte nang litum la so chiklo oruna doi atangka kilong non de tum stami long dun ikpo lalon nili kidam tang a video long stami than pachini poniklo je oruna doi asuni tangka jong sila so chiklo long dun de pulo tangti kopi pc ilitum ki claim nang jima la so process aputhang nili than pachini pon thoiklo ase puthot non ako update akimi kapik lang pondo la so update akimi alam sinili non bangana than pachini ponikpo lapen kicheng sinalitum enclose do nangji mate documents ki pidu nangji copy ps on lo pulo tangte labangan nang litum chini paprang igon nili aprang si documents amukaba nang than pachini ponekpo kicheng si kinangji lake ilitum la voter id labang ki pidu nangji kinang iksolo voter id pulo tangte koma amen pensi uruna doi kedoma hola so amen a voter id sidak pidu nangpo lapen aadhar card ta ilitum pidu nangji lata aadhar card ta hola uruna doi along amen kido hola so aadhar card si pidu nangpo lapen puthot number 3 do tulang ration card lata ilitum pidun wek nangpo la uruna doi along amen kido abang pia ration card si lapen kidam tang hot ki pidun abeng passbook stami ilitum xerox si pidu nangpo lason clear documents labang kenang litum kicheng si xerox paprang nangpo lapen xerox det pen afi laso documents kurson si kasamit ji lapen kopi si claim neng jima pulo tangte nili nalitom panantahan pachini ponik pom lapen isonalam laso application labang ke elitum tok nang po ke tok neng ji labang ke kunasi laso application kuson si tok ji lapen kunasi laso application bang ilitum tok det pen api kunasi kasamit dam nang jima laso putak stami nili nalitum pan nang tan pachini ponik po lapen ke chengsi application bang tok nang po lapen application kuson si tok nang jima nili hala video description along stami copy igdet po kali pulte nalitum non ladak pen stami lang ponik me lapen actually laso application labang ki ilitum Karbi Anglong Farman kalis tami same process lo jong si Karbi Anglong pupelo labang ki lapen Kapre district pupelo non labang ki laso application lake di mahaso Farman Karbi Anglong tami laso na process si claim nang po laso application kapali nang si ilitum DC along si pali nang po mate district commissioner along si laso application alo bang pali nang po lapen to the district commissioner lapen dak tok pon la bangke dimaso haplong pusi tok pon lo sitamili tum dak bangke Karbi Anglong pusi tok pon po lapen la tok igdet pen api application along lo ki tok neng zia process to la bangke lapen subject ilitum tok dun paminang po uruna doi 3.0 mate 3.0 not credited la subject along mention do nang po lapen hodak decision si arloso polte ilitum dak midam po mention do nang po jong se pinso polte sar pole mention don stami mention don nang ekpo lapen kitok neng zila bangke la pulo la non ilitum screen along tek pon long ekpo with due respect I have the honor to state that my urunadoi 3.0 amount for the month of August 2026 has not credited. I am a genuine beneficiary. No one in my family is holding a government service nor any other family member is availing urunadoi 3.0 matala so application along mention panalam thebang la polo urunadoi nili urunadoi atangka mate urunadoi 3.0 atangka la agosa chiklo la bangke long donde dat pusidak mention don lo lapen
I am a genuine beneficiary mate genuine nilike la genuine beneficiary mate Urunodoy along la bangke element klang dong pusi dak talk ponlo mention ponlo la pen no one in my family is holding a government service la pen family members long pen government service ke claim bang tawe la pen family member long pen Urunodoy 3.0 long amen ki dua tum ta awi pusidak mention don mat tok don angpo la tok det pen afi pothot ladak elitum tok thunang po therefore I kindly request you to please do the needful for which a act of your kindness I shall remain ever grateful to you bulasan tok don na chok iglo la pen enclose la bangkila sana xerox copy of documents niliamo da pulo voter id pido nang po aadhar card ration card bank passbook la pido nang po la pide pen afi da year fitful dak tok nang po la tok det pen afi ilitum la contact number da fill up dunang po contact number tok det da amen tok dunang po la pen village amen tok dunang po area amen tok dunang po la tok thai lo pulo tangte la sof application ilitum emina daman e pulo tangte nang litum areas dami kumane la tialong ke claim blc tum do ta haiji ala alang litum arineng pigon alang litum la sof home mangke dc along an thondam ekpo kali pulte jongsi dc office pen tebok tebok het pulte nang litum dc office ndamo la so application tok pen nang litum pidam iklo pulo tangte Urunodoy atangka la bangke 100% long wegji pubang nili stami putektes stami kilongji chance bangke do iglo jolal sono la sila so application ke tok nangji a process la bangke la son se tok nang po la pen la ke tok nangji ke tok tang nili la so video description long stami nili pig det po nali tum hola dak pen copy pen nali tum paste ikon kali polo tangte whatsapp na hombre ikon la so application alo banghe nili nali tum whatsapp along nang send pon ikpo si video nali tum share ikon la pen kedam tang agos tarik isi hot kumas tum si long dun ma long le mana le tum pothot tok pen than pachini ikon tane pinia video mate pinia update lang bangke la anleng ton inang domi thang mi kadu kawi karbitis 2.0 youtube channel long kelang ra do ana fans tami nilhen pen kardom